Mono mahikeng civic center mo lefapha la tlhabololo ya ikonomi le tshwereng workshop ya go tlhatlhelela bareki le beng ba mabenkele ka ga ditshwanelo tsa bone mme ga re sa lotolole go le gotelele re tlo go bua le mokaedi wa ditshwanelo tsa badirisi e leng re Sile Letsogo yo tlong gore tlhalosetsa gore workshop e mabapi leng tate Letsogo re a leboga gore bona le rona mo letsatsing la gompieno re tlhalosetse fela ka bodipana gore workshop e le tshwereng e ke eng sa ntlha ke tse tshwene go dumedisa bareetsi ba SABC and then the first thing that we are go bua ka ke gore tota maikaelelo magolo ke go tlhatlhelela badirisi jaaka re itse gore go na le dio tse dintsi di tlhagelelang mo mabentleleng mme dio tse dingwe tse gore di a rekiwa tse ntse o fitlhela di se mo maemong a siameng e ka nna dijo e ka nna dilo tse di rekisiwang so maikarabelo magolo a rona ke go netefatsa gore di products tse e leng gore ga di ka fa molaong ra di ntsha mo benkeleng mme ra go di thuba re di latla re di ntho go e leng gore di tla tlhola go teng mme go le gantsi fitlhela e le gore borrakgwebo ga re tsena mo go bone ba na le go ipeletsa gore ga ba itse ka melao e e leng gore ya ba akaretsa mme ka mokgwa re mantse re ba ruta ka melao e leng gore ke melao e sireletsang badirisi yaanong re tlhaloganya gore go na le metselatsela ya diporograma e le gore ntse le tsweletse ka yone yalo ya bo go reita dishopo yalo o ka re kaela jalo gore metselatsela e ntse tsamayang le gore le kopane le eng gantsi le etela mabenkele tota ke rona ka kgatla mokgatlo o re bitsang re Consumer Protection Forum o e leng gore ke various regulators ka ko national government le tsa province tse e leng gore re ya to all the districts tsa province ya rona go netefatsa gore di 15 ga ya tlhagelela e be e le gore we have touched all the districts tsa province mme mo re tsenang teng go fitlhela go na le dijo tse e leng gore ga di a siama dilo tseo batho ba rona ba environmental health practitioners ba ko masepala ba di tsa ba di condemna mme le dilo tse e leng gore ga di a siamela go le mo marekelong le tsone batho virus regulator for example your cell phones if ga ena e casa approved stamp ya tsewa because go ra gore ga ya tla mo the country ka fa molaong ka jalo maikelo a rena ke go ruta badirisi le go netefatsa gore dilo tse di mo marenkelong ke dilo tse gore di kopane le di approved standards tse e leng gore di ka fona dilo tsa mofuta oo a mme gone gantse le tsamayana go na a le nnile le di-challenges or go na le dingwe tse e leng gore le di fitlheletse or nkare a go na le mabenkele mangwe a e leng gore gantse le tsamaya le a etelana a le a tswetse le gore a maka e le gore le fitlheletse mo gone gore le feleletse le a tswana go ntse jalo maabane ga re le ko ditsobotla le fitlheletse mabenkele a mabedi a e leng gore nna tsa tsamaisiwe ka tsela a se mo seemong se siameng ka jalo ba tshwaneng gore mabenkele a tswalwe go itlhelela e le gore ba meeta the health standards ke gone mo a tla bulwang mme maikaelelo ke gore ga re ya ko le babereki gonne re tsamaya le batho ba labor inspectors ba e leng gore ba fitlhetse le gore badiri bangwe ga ba duelwe ka mokgwa o tshwanetseng mme ebile ga ba na dikontraka tse di maleba le badiri ba ntseng jalo re tsena mo teng gore ba mabenkele ba advisiwe le gore kgato tse di maleba di tsewe ga e le gore rakgwebo o ntseng jalo ga a dire dilo tse di maleba tse a tshwanetse gore e re ga molao gote o duela badirisi madi a a rileng e be le gore ene ga tsamaye ka molao o ntseng jalo jaanong a le etela fela mabenkele a e leng gore a fitlhela kwa ditoropong kana le mo metsemagaeng la tsamaya mo di tlo re tlhaloganyang teng gore go na le di-taxshopo tse e leng gore di runya go le gontse le gore a mme lefapha le dira go tlala seatla go ka ruta batho kana beng ba mabenkele ka melao e leng gore santse ba e sale tota go le gantsi re ya ko magaeng mo e leng gore re na le mathata a gore most of our businesses they are being owned by foreign nationals mme ka jalo ba leke gore ba repackage ya dilo dingwe tsa dijo tse e leng gore ga go ka molaong go ne dijo tseo mo di repackage mo teng sa ntlha o fitlhe gore maemo ga se a itekanetseng ba bangwe for example o kry gore motho wa tsaya e ka nna dilo tse e leng gore maybe kgotsa stay free tse go na le package of 10 ba di tsa ba di ntsha 1 the question ke gore at the time motho a ira yalo they might get a time go dina contaminated di a lwatsa batho mme re ba advise gore go a tswa go nne ka mokgontseng jalo batho ba le ba fitlhelang bana le melato e farologaneng le di dira jang ka bone ka gore le gore re itse go na le consumer court a mme consumer court a ntse dira se e leng gore se matshwanedi
go ntse jalo ka bo letlhogonolo mo bokone bophirima re na le kgotlatshekelo ya badirisi e maikaelelo a bone e leng go netefatsa gore ditshwanelo tsa badirisi di a sirelediwa mme ga re fitlhela e le gore rakgwebo o na le go contravene the Consumer Protection Act ka jalo re tsa kgato tse di maleba ka nako engwe o rekisitse product mme modirisi ga ga re a e berekisa ga e bereke e ra re bola ko lebentleleng gore wa go se busa a batla madi a gagwe ra lebentlele a ba gana ke maikarabelo kgotla badirisi gore e tseye molato yo sekaseke mme fa ifika rakgwebo o dirile molato e nne le gone gore ba ka tsaya rakgwebo ba mmona molato mme modirisi ba ntshe order go modirisi a kry-e madi a gagwe mme kgotlatshekelo e dira go tlala seatla ke sa le e butswe go tlala seatla go le gantsi re na le matsapa a dikoloi tsa di-second hand tse e leng gore badirisi ba di reka mme ba sena go di reka after 2-3 weeks di nna le mathata there were a number of judgment mo kgotlatshekelo e ne tsa tshwetšwa gore modirisi a boelwe ke madi a gagwe mme rakgwebo a tse sejana sa gagwe ke raya gore go le gantsi in the province mathata a re na le one thata ke ka dijaraga tse e leng gore ke tsa di-second hand products tse e leng gore the court have ordered gore modirisi a boelwe ke madi a gagwe re lebogile thata ntate letsogo yo ke sile letsogo mokaedi wa ditshwanelo tsa badirisi a re tlhalosetsa jalo ka workshop e leng gore e tsweletse ka mo e leng gore e ipaakanyetsa jalo go ka tshwara jalo moletlo wa bosetšhaba wa ditshwanelo tsa badirisi o e leng gore tlo go tshwara mo bekeng e tlang e tlhola malatsi a le 15 mo kgweding eno ka kwa masepaleng wa selegae wa Moses Kotane dikalo tsa rona ka kwana